večer, kako ste? Ovdje sam ja, DJ Lopov, sa Darko Mađo. Brate moj, dobrodošao, kako si? Hvala, bolje te našao. Evo, trenutno je sletio, malo smo navratili na jednu večeru na brzinu. Darko, kako je bio let, pričaj mi? Pa, super. Pravo ti kažem, i ne sjećam se, malo sam više odspavao tokom leta, da bi što pre to vreme prošlo, ali super je bilo. Svaka čast, bar se odmorio sad na turneju. Pa da, kako da ne. Kao što znamo, sutra večer ste u Des Moinesu, Chicago je u subota, znači idemo ja, ti, Impuls Band. Jedno čekam. Jelena ima da bude najbolje, vrate, onda u nedelju su u St. Louisu. Pričajte mi, prva američka turneja, kako se osjećate? Pa pravo ti kažem, jedva sam dočekao. Znači, jedva sam dočekao, kad sam saznao da dolazim u Ameriku, baš sam se obradovao i baš mi je drago bilo da vidimo i ovaj deo sveta, što kažem. Sad, nadam se da će biti lepo, očekujem sve najbolje. Pozivam sve da dođu, naravno da ludi nezaboravan provod. Naravno, ja i moja koleginica Jelena Gervec koja je tu, ona je još do večera. Prijatno. Brate, mogu te reći, svi su ovdje u Americi toko sretni, excited, što kažemo, za vaš koncert. Ima da bude ludnica, a posle koncert kad se vrate, ponedjeljak, utorak, sreda, četvrtak, izlazimo ja i ti malo po downtown. Naravno, obavezno, mora da vidim Chicago. Tačno tako. I naravno, za više informacije za turneju, vidite da www iz prve ruke.com. Tu su sve informacije gdje će Darko Lazić i Jelena da gostuju, od lokala do kako vreme počinje sve to. I oni isto daju 2 free tickets, 2 džaba tiketa. Za više informacije idete na isprveruke.com. Darko, nešto za vašu publiku? Očekujem vas u što većem broju, dođite na lud i nezaboravan provod. Samo za vas Darko Lazić, DJ Lopov. Pozdrav, čao, čao.